KTP Conference Voice Samrup Pakhat na Saitu ala February ni song ni paruk atanga March ni khat pathian ni adian kan bang le don ta a kumina hian kumdang anglo takin pandal nuam le changkang jok mang turin kanin buat sai a kheng tulam in buat sai na thale maya chumia wang chuan member te atam pheng berkal turin kanin som ani tin kumina hian kan kalna tur kong pui hi kong nuam le thatak ani dona chumia wang chuan thalai member te lir theya kan film khur atu le dona ni lir thei film khur takin khal ila accident pumpel ram turin in buat sai tlang ila acha ange in palai kal zong ten kan kal san serangin chul dang le poimo dang in khom pui program huang pon lama in siam belovin conference program te ngai poimo tlang theu ila acha ange tin thalai kan ni a kan thlen in te ti hau tak lo zong in a thei ram chon conference sungin palai te in to de ram tum ila acha ange kan ram malo thiang lim zel theina turin plastic bottle man khat tai hi manglo turin kan nge nun le ani a mamo tur kan ni chuan in lama tangin mani man tur bottle in ken ram tum ila organizing committee lamin amuna tui in tur refill na rem chang min buat sai sak dona alom le ani tin KTP conference palai kal zong te abik takin ria ka kalte lo thailo thila hon atul ani po in conference chiak zan pathian ni zan da som pani ma chon hon lo ram tum ila palai kal zong te na thei ram chon conference program kim takam man tum ila acha ange KTP member zong ten conference hi sale tharawa hlok taka kan man theina turin thanim ngai takin I chong try ang sai tual khopuya lim taka in mu khom kan tum don nia